Munasqa wawqimasi allin hamusqa kay programación maychus kasan escuela sabática yachay wasi nisqa. Masqa kusikuy noqapaq kasan qankunawan tinkuri ichari ch'aqwarispa kasun maychus kasan kay chunka uhniyuq yachay nisawanchik ahinata Tata Dioswan kawsarikuy nispa. Imaynata noqanchik kawsarikusunman Tata Dioswan pay niwanchik chikllawasqanchik ichari imapaq kuska kawsarikunapaq yuyayninchikta pataman churaspa noqanchik Cristuta riqsina tiyan. Hinallataq musuq kawsayta mask'ana tiyan chantapis ampana tukuchina tiyan kay aycha munayta kay hallp'api munasqa hermano. Hinata noqanchik musuq kawsayta hap'ispa kasun Cristupi. Qallarinapaq invitaspa kayki kicharinayta usqayta Tata Diospaq palabranta. Maychus kasan kay Colosenses ichari capítulo 3 versículo 1 al 4 nisawanchik hinata. Kay ñawirispa kasaq kankunataq uyarimuykichik. Chayrayku Cristuwan kuska kawsarispa kaspa mask'aychik. Hanaq pachapi kay imasta maypichus Cristo Diostata pañanpi tiyasqa kasan chaymanta. Hinallataq hanaq pachapi imaspi yuyaychik ama kay pacha imaspega imaraykuchus. Qankunaqa wañurqaykichikña nispa niwanchik kawsayniykichiktaq Diospi pakasqa kasan Cristuwan kuska. Cristumin kawsayniykichikqa pay rikhumuqtinqa qankunapis rikhullaykichiktaq. Hatun kayninpaq k'achayninpi paywan kuska kanaykichikpaq nispa. Sut'ita niwanchik munasqa hermano hermana imaynata noqa yuyayniyta churayman cielopi. En primer lugar noqanchikqa wañuna tiyan imaman. Wañuna tiyan noqanchik munasqanchikman ichari. Wañuna tiyan kay aycha munayninchikman kay hallp'api kay pachapi. Maypitaq waqay tukuy ima kasan ichari. Hinallataq niwanchik ni ahinata qankunaqa primero qhawaychis pataman. Siqan riqsimunayki Tata Diosta chayqa qhaway patata qhaway Tata Diosta. Ahinamanta nitaq kay hallp'api qhawaychu runa masiykita. Runata qhawaspaqa a veces chinkanchis. Pero yuyayninchikwan ñawisninchikwan qhawaspa patata Tata Dios ruwasqanta sapawninchikpaq chayqa seguramente mani hayk'aq chinkasunchu Tata Diospaq llankninmanta. Chantapis nillawanchiktaq kawsarikuychik Cristupi porque Jesucristoqa wañurqaña. Chay wañuyninwanqa qankunaqa kawsayta qusuykichik Cristoqa. Kunan tiempotaq kawsarikuychik mask'aspa payta maypi palabrampi. Imaynata riqsiwaq payta palabranta ñawirispa leerispa yachachispa waqkunasman. Ahinamanta Cristuwan kuska hina kawsarikuychik niwanchik. Anchayta yachachiwanchik kay libro de Colosensespi. Munasqa hermano hermana. Riqsiy munayki yuyayniykita churay munayki cieloman chayqa entonces qhaway primero patata. Mask'ay Tata Diosta. Sut'ita palabrampi niwanchik hermanos ichari ama kay pacha imaspega imaraykuchus qankunaqa wañurqaykichikña. Ari Cristuwan kuska wañurqanchikña imapi kawsayta hap'inapaq Diosninchikpi Jesucristupi chay wañuyninpi. Ichari ñawpaqman thaskirispa niwanchik munasqa hermano. Tukuchichik ninmi, tukuchichik kay millay kawsayta kay hallp'api. Musuq runata qankuna riqsinaykichikpaq. Amp'aychik chay huchasapa kawsayta nispa. Noqanchik ñawirispa kasun Diospaq palabranta. Porque aswan hatun k'anchay kasan noqanchispaq. Ninqa hinata maychus kasan capítulo 3. Manimayman rinchichu. Versículo 5 en adelante kaita.
Chayrayku wañuchiychik ari kankunapi kay pacha sahra munayta. Uyarispa kay listaman hermano. Kuchichakuyta, millay ruwayta, sahra imasta munapayayta, sahra kayta, mok'eyta, anchata golqeta munapayayta ima. Chayqa lantinta yupaychawan ninakun. Chay imasrayku Dios k'ahaq phiñakuynin urmamonga mana kasukuq pataman nispa. Hermano, hermana, sut'ita Tata Dios nisawanchik, mañawasanchik, tukuchinata, ampanata, imata munasqa hermano, phiñakuyta, sahra kayta, qolqe munakuyta. Astawan sut'ita ch'uwitata mana astawan niwasunmanchu Tata Diospaq palabranqa. Ch'uwita willarisawanchik, imasmanchus noqanchik wañuna tiyan, imasmanchus noqanchik p'ampana tiyan kay hallp'api, porque sahra kayqa, qolqe munakuyqa munasqa hermanos, Tata Diosmanta t'aqawasun. Kay hallp'api kan cristianos, pikunachus ringu iglesiaman ichari, pero watasqas kangu kay hallp'aman kay munduman trabajunkuwan, ruwayninkuwan, deudankuwan, mana tiempo kanchu Tata Diospaq llank'ayninpaq. Pero paykunaqa chay watasqas kay munduman kaspaqa mana Tata Diosta riqsiyatinqankuchu uj dia. Sin embargo, kallantas runas, pikunachus, ma Tata Dios riqsinkuchu, pero qhapaqkuna, pikunachus munasqa hermanos, kay hallp'api watasqas kasangu, phaskarasangu uchikamanta tiempota hap'ispa Tata Diosta riqsinankupaq, musuq kawsayta mask'anapaq. ¿Acaso noqanchik mana astawan suyasunman tukuy cristianomanta chayta ruwananta? Kay mundumanta phaskarananta tukuy munasqasninta cielota riqsinanpaq? Astawanqa kay mundupi kasan runas, desesperasqas Tata Diospaq palabranta mask'aq, phaskaraspa kasanku tukuy negocionkuta, trabajunkuta, deudankuta, cielota riqsinankupaq, Tata Dioswan kuska kawsarikunankupaq. Uchikamanta hermanos, sahra kayta, qolqe munakuyta, chantapis millay ruwaykunasta saqena tiyan. Kay tiempo uyarispa kasanchik, imaynata jovenesninchik, tukuy clase creenciasta, tukuy clase corriente yuyaychaykunasta paykunaqa aceptasangu, sigisangu. Pero mana astawan fácil noqanchispaq tatas mamas riqsichiyta huch'uymanta pacha wawasta chayllampi wiñanankupaq astawan fácil kanman. Chayrayku tiempota dedicana Tata Diospaq palabranman. Hinallataq thaskispa ñawpaqman niwanchis ahinata escuela sabática. Qankunaqa musuqyachiychis yachaynikichikta, imata ruwaspa Diospaq palabran willawasun. Machus kasan capítulo 3, libro de Colosenses, versículo 6 en adelante nisawanchis ahinata. Y ñawirimusa uyarinaykipaq qan hermano. Niwanchis chay imasrayku Diospaq k'ahaq phiñaynin urmamonqa. Qankunapis ñawpaqta chay imasta ruwaspaqa kawsaq karqaykichis. Kunanri saqaychik kay tukuy imasta, phiñakuyta, rabiakuyta, waqkunamanta sahra yuyayta, p'enqaypi rikurichispa rimayta, millay parlaykunasta ima, amallataq puraqmanta llullakunaykichikchu. Qankunaqa chay ñawpa runas hina kawsayta saqirqaykichikña. Mozo runamanta achawan hina achallikunaykichispaq. Chay mozo runa ruwaqninpaq rich'ayninman hina mozo yachinasuykichikpaq
kashan, Tata Dios sumahta reqsinasuygichejpaj. Saqena tiyan kunanga ninyi, chay tukuy imasta phiñakuykunasta. Chayta saqespa aychakaj munayninchikta chayqa, seguramente mosoq runata hina Tata Dios achallichiwasun. Sumaqta lliphirichiwasun noqanchikta kawsayninchikta. Ahinamanta nin sumaqta reqsinaykichikpaq Tata Diosta. Munasqa hermano, hermana, si sonqonchikpi kawsayninchikpi sahrakay, millay parlay kan, chantapi rimanakuy tiyan chayqa, noqanchis mana Tata Diosta reqsisunchu. Noqanchis mana mosoqyayta atisunchu. Ñawpa runanchikman, huchasapa runanchikmanqa ampana tiyan, saqena tiyan, mosoq runata Tata Dios reqsinanpaq. Chay deseon tatanchikpata kay p'unchaypi noqanchispaq. Hinallataq lección de escuela sabática ñawpaqman taskirichiwasun. Carácterninchispis mosoqyana tiyan nin munasqa hermano, hermana. Mana solo suficientechu yuyayni churanay cieloman, más suficientechu ampanay tukuchinay chay millay kawsayniyta. Astawan importante carácterninchik mosoqyana tiyan. Porque cielomanga mana wasiyguita, qhallp'aygita, qolqeguita, utusniguita, wasisniguita q'ipiyatikichu. Cielomanga únicamente apagi carácterniguita, gan imaynata reaccionaygi, kawsaygi, parlaygi chayta hermanos. Entonces, sut'ita niwanchik Tata Diospaq palabranta, maypichus nisan kay versículo 12 ñawpaqman ahinata. Uyarikamuy munasqa hermano, hermana. Qankunaqa Diospa ahlakusqanmi kaykichik. Paypaq t'aqasqan may munasqataq. Chayrayku kay imaswan p'achawan hina p'achallikuychik. Kuyakuywan, k'achakaywan, limpu sonqo kaywan, llampu sonqowan ima. Mana phiñakuq kaywan, pacienciawan hermano ima nispa. Uhkunawan pacienciakuychik. Purahmanta perdonakuychik hermanos. Sichuspipis, wahpa kontrampi imatapis ruwan chayqa, imaynatachus Cristo huchasniykichikta perdonasorqachis, ahinallatataq qankunapis uhkunata perdonaychik nispa. Astawanqa munakuywan, p'achanwan hina p'achallikuychis. Imaraykuchus munakuyqa chay tukuyninta uqllanman sumaqta tukuchin nispa. Munakuyqa uqllaman tukuchin sumaqta nispa. Hermanos, Tata Diosqa ahlawarqanchis sapawninchikta munakusqawanchikrayku. Entonces saqena tiyan chay tukuy millaykunasta. Entonces carácterninchis imaynakanan tiyan hermanos. Llampu sonqo, llampu parlayniyuq, pacienciakuspa. Facilchu pacienciakuy? Mana munasqa wawqimasi. Noqapis chay pacienciataqa chikamanta kay mama kasqayrayku practicasani. Pacienciakuy hermanos, runamasinchikwan difícil. Pero Tata Diosmanta hap'ikuspaqa ñawpaqman risun, taskispa kasun. Chantapis perdonmanta parlawanchik. Perdonar hermanos más facilchu. Noqapis pasaniuq situacionta maypichus mana perdonta akay munarqanichu runamasiyman. Sin embargo, Tata Dios yachachiwan, si paz, tranquilidad kana kay munan sonqoypi chayqa yachanay tiyan perdonayta. Imaynata tukuy huchasnita Tata Dios perdonawan, chay kikinta noqapis perdonanay tiyan. Si pi contraypi parlarqa chayqa munasqa hermanos, ñawpaqman haskinaypaqqa perdonanay tiyan. Porque kay kusikuy hermanos,
Mana fácilchu sonqonchikmantat akarikuy. Kusikuy tarikun únicamente perdonaspa, pascaraspa tukuy rimarikuyta. Hinallatas niwanchiki, aswan tukuy mamanta hermanos, munakuy. Munakuyqa hermanos, kay munakuywanqa conquistasun nini, tukuy ima munasqanchikta. Tata Diosqa sapa munakuwasqanchik raygu apamurqa k'ata churinta. Chayraygu kawsasanchik. Chayraygu hermanos kaypi kawsarisanchikta Cristo hamunan kama. Perdonarqa pampachaspa karqa munakusqanraygu tukuy huchanchikta. Ahinamanta chay carácterwan noqanchik dia Cristuta riqsispa kasun. Día munasqa hermano, hermana, imaynatani lección de escuela sabática, Jesucristo kutimongaña. Chay carácterwan suyaspa kaygi chayqa, seguro tata Diospaq ullanta rikuygi. Paywan kuska ripuspa munasqa wawqimasi rikumuygi chay mok'ay wasita, maychus tata Dios ichari preparaspa kasan noqanchispaq. Entonces nin, sapa preparasqa kaygichis, mozos kausarikunaykichispaq. Libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 16-17, tukurizan ahinata munasqa hermano. Cristo palabranga sonqoykichespi allin junt achasqa kachun. Qankunataq uhkunawan yachachinakuychik. K'aminakuychik tukuy yachaywan. Señorta agradeceichik tukuy songo, salmuswan, himnuswan, espiritunwan hina takikuychik ima. Parlapayaychis runaspapis tukuy imata Señor Jesuspaq sutin ruwaychik, Dios tataman graciasta gospa. Allinta graciasta gospa, alabaspa takirikuspa Señor ninchikman. Takikuyqa munasqa wawqimasi t'ikariching sonqonchikta, t'ikariching uyanchikta. Maynin sut'ita kaytaki Cristuwan wasinchikpi sumaq kusi munasqa wawqimasi. Ari, Cristuwan noqanchik salmuswan himnuswan payta graciasta gosun chayqa, kunan tiempo jóvenes ninchispis munasqa wawqimasi. Piensana tiyan imatachus uyarisqankuta, ima clase música tachus paykuna uyarisanku. Glorificanapachchu Señor ninchikta, t'ikarisanchu kusikuy paykunamanta, llakiyta kunanga tukuy clase takiykunas tiyan, ichari maypichus apasan runasta, jovenesta wawasta wañuyman. Chay músicas munasqa wawqimasi, depresión rexichisan runasta. Chayrayku wanchikusanku. Chayrayku wañusanku munasqa hermanos. Música, chay takiykunasqa hermanos, glorificawananchik tiyan. Señor ninchikta glorificanan tiyan. Noqanchikta sayarichinawanchik tiyan. Astawan ganasniyuq Señor ninpaq llanninta riqsinapaq. Chaywantaq graciasta gona tiyan Señor ninchikta. Chaykunasta sinoqanchik ejemplota hap'ispa llank'arisun ruwasun chayqa, seguramente kawsayninchayqa musuqyanqa. Seguramente kawsayninchayqa testimonio kanqa runamasinchispaq. Chay yachaykarqa munasqa hermano kay escuela sabática. Maychus resumen apamuykichis qankunapaq. Ichari kuska noqanchik tinkunakusun yachaykunaswan qhipan semana suyaspa kasaykichik tata Diospaq sutinpi qayarispa ñawpaqman thaskirina mark'ay kachun.